Khasi Hills Autonomous District Council today felicitated the traditional authorities of Sohryngkham constituency as a mark of appreciation for their dedicated work towards the upliftment of the society and the yeoman service that they have rendered during the COVID-19 pandemic. The chairman of Khasi Hills Autonomous District Council, Pin Yait Singh's aim also donated an ambulance to the Sohryngkham FKJJP circle to be used by the people of Sohryngkham constituency. Earlier, Pin Yait Singh's aim handed over the mementos to the different traditional head of the Sohryngkham constituency. CM also, along with the members of KHADC and traditional heads, flagged off the ambulance on the occasion. Speaking as the chief guest, CM expresses appreciation to all the traditional heads for their dedicated service towards the society. He said, the ambulance to be taken care of by the FKJJP Sohryngkham circle will immensely help the people belonging to the economical weaker section of the society. Kiba kongsan kiba ide bat kecai benro. So buram bat so kemen. Ban penpau ni kapor kerpang nak minta ke dorbar Shillong Sohryngkham. I sodar Shillong iba Isra Dhar. I secretary jong ke Shillong ba Marius Wankar. Ka executive committee jong ke dorbar Kulun. Ringkat irang ba kentoj hang ni iba badu donbor kharmujai ke komiti kentoj ya ka ba kala sya sobha yangi ban penlong ya kini ke cingelang ha kini ke sengai kumbala penbai bat kumcu ban pendon kam ya kini ke caka nak menta ban penyat baik ya renti ya kini ke program. Speaking on the occasion, the Deputy Tribal Chief of Meghalaya by Aim Haban Pan Singh's aim appreciated the role played by the traditional heads of Meghalaya, and he said, Bakani ka jingno senyang ka jong imah penyat sing siem dakani ka kali kam tam ye phi ka seng FKJJP bapin yo ban tri hop ka kum ka jing dawa jong phi ka jing pan jong phi na I ya kani ka kali ambulans pen tri hop penyat hop ya kani ka kali ka bakan a ka jing syakri ya iwei iba an ong no ki badon kam akapor ka ba ki kendu ki jing e pi ngam don sibun ki kentien ban kran nrei hang ni mantang don ban ong tang ba ngilong kumni mantaru ngibat iki kam sordar ngibat iki kam nomi keman ngibat iki kam hima ngibat iki kam joka seng kai borok kolong ka ba ublai hi di ba ai banta oi nalor ki pajba ki bajiet nrei klem ka jingbu banta klem ka jing ai banta jung blai ngin umla ban long kumbangilong. The founding president of FKJJP, Sounder S. Kaji, narrated the work done by his organization in the preservation and protection of the Hinyo tribe. Ban Pinyo ban ailam yang kentien mengenio ban ya keren. Akti kepor ke jungi mjio itu khana tak ambulans mobile research ngai ba. Mton betiap wat kita kepor ke bang ya trek kamoi ke begini ki begikat kita ke electronic media lani kita ke ben idur ringi apa kita ki mobile dan kita ki TV kenya wat itu khana posno. Telai ke ba phala long akti kepor long ba kumno bengila banyo bani kendu iki pajba ban penbet iki meeting bat kam sim lo fail ha man lagi jaga. Kata kamu pernah, tengok aku abang ipi, aku ni por kolong so kini kejuk mentah kali kejuk kemudian bok tam, ya kaba, pio yo kino mi kemat, kiboleh hok ya kekam, ni tiga por ngalalong MDC pengaruh, cepi lo MDC ngau tiga por lehcar tulop, tang sumut wan bro hiang lah, pai nak cakap lo bom don, batiang mulai apan bunem no, si pang okabol, si pang uniform. Sepang kanai, sepang katai, sepang kasnam, sepang kacansop, sepang itela sokul marlot play. Tapi ni kejuk pemerintah ni kejuk kemudian bak. Ya kaba gladon lagi jogi jing ai nak kalian kejuk sokar. Natip bawa penyak dia bertris tomba. Ulex Delhi keleng bani kedoi ke bahaya bahan. Baru udon ke jing ade ke bercerkai ba. Tapi kaba sokot kolong ba ngakwa ate ngan kalian ngakwa ba ubah penyak udai ban kiu kelas no. Mah dia ban kelas nak kasih keluar dan kami keluar dan kami keluar ni